Hello guys, welcome back. Kongkum kadalan, especially Konyak kadalan chelak cingna. Tingi atau Konyak ngau meh ngau lang ngai nangi. Atau ni yong wong pong na menggu yang tu mana singolak cingna. Konyak ngau mah song ngau kai si bu cingna kie. Ngau na lik bu jauh sia awang na atau ngau cai tamna. Tuman I hambu ngau atau standing resolution KSU or KU meh tuman ngi ngau nangi yang atau information repeatedly every year end of the year atau tuman te repeat na meng tamnangi. Domestic helper cheng meng ngawlak ane hatau mong ma hangi pa alam ngawlak ma ngonang ge hatau yang boy short in the meng yang naman mai sing lak ching hatau ngonang naman mi ham kada ngaw ga ma adawa kada lan pai wawlak ngaw ngonang ge hatau ching na dau kunya ngaw ma ngaw ge hongi mai hatau tizit me incident na meng bu hatau cheng me o kesu lan ngaw yang hatau along la yong mai imana notice su pha ngonang bu yang boy naman ni oglak ayang boy hatau cheng me o ajeng ha explain na meng yang naman ngau lak cina pai ngonang ge ose awang na hadau cai tamnang number 1 ma tuman hadau paper tuman ngila kadau notice me Konyak student union Konyak Jinlalan mepu Mongyemei bu Ngaolan Konyak Jinlalan adau KSU ayang youngsters lan mepu Mongyemei bu Ngaolan chai ni agi ngonang adau me Konyak student union khongtap kai Konyak Jinlalan min me mongsi mongmeng bu ngau haki enyan tamnang teman mongsi mongmeng bu Mongyemei bu ngau haki nyan tamnang sing bu chai ge number 1 me Konyak union ngau kimma auhi factional ne chia Konyak woipa woyu lande nyam saune yitamlak wongpong auhi lane ngai lakai imande Konyak kai ku preki pha lak se ngonang number 1 ma teman hado ni onang gi leaders lande chia boy businessmen lande chia boy ado NGO lande chia boy auhi faction ngoya pa imane nyam tambu iman de treat in the mengbu yang iman pai au pio ko pret ne yemeng laksi ba ngau khumcha number 2 me en pio ngau khumma Eastern Nagaland wan kon mong me au hi factional ne chia poi ia yi sai lak se te mangonang hayang poi hipak phi me Konyak wan kon mong me hai mong wang chei se ye saya painang en pio ngau khimma no hoi tuman hadau en pio wan kon mong me I highlight cingna hadau yong strong standing resolution hadau adopt na mengnang ayang entire federating or union main union lan hadau imana ngau kim lengonang hayang boy wang chek se Konyak nyui me hadau I sai bu ngai ngonang hadau jingne hadau je Mongyemei bu Ngaolan hadau number 2 mengi onang gi number 3 de lai kama Konyak wan kon mong ma pu development activities project implementation tia panglak se tem ngonang te yepang lak se activities development activities lan hangi tuman development pai lak cingna tuman nyoy me pai nang gato tuman yong mai receive na meng yang support na meng lak cingna ngai nang gi ayang boy hadau landa alau group lan kai yong disturbance pha ngo pai bu ayang hadau de pangbu ngaulan tuman adau ngi ong nang gi number 5 23rd January 2026 ya late manwang laipa longpho nyupu kada toyowin number 5 ma directly nyan ngo butuman tizit men sirin na meng butuman ma buka dalan sing ngol adau ujai cha tuman toy winbu adau ngau Mongyemei ngau adau nyan tamna number 6 me saji Konyak Jinlalan nan ne ye oglak hipak painang taukai tini Konyak Jinlalan mebu akimpa ngau haki nyan tamnang Konyak wan kon mong ma ie sailak wongpong Konyak woinyu woipa lante ie silak wongpong ane public new hate nyamli sawa sedlak wongpong ane Konyak wan kon mong mebu development activities te yipok lak wongpong hatau Ngaolan phayang phaima auhi akhung nyulom palom lana ngai lakai hatawa Konyak chatnu Jinlalan phai la pune yalak ane Jinlalan nane yi ngolak koina ending part ma adau nyan ngona adau 1 2 3 4 5 tungo ya points adau matuman Konyak Jinlalan Mongyemei bu hayang resolution mengo bu kia kemlak cingna tuman de yong request na meng bu Ngaolan haki chai tam nang hayang hadau kada tuibu I sai bu hayang development activities de disrupt na meng bu jo specia boy iman de treatant iman de wangsim ya haubu hadau ki bu ngai gama saba nyan nan ngolak hipak pa anang se tuman hadau yong lak cingna hadau against me yong lak cingna ngonang chau se hadau Konyak Jinlalan side me bu hadau yong mong sang bu mong meng bu tuman nyoi me hadau ki bu hai ameng ngai ngo bu cingna hadau Ngaolan naman de
paper mangai wanda or hado notice hai pha wanda I yaman bulan kadalana mai jilai okla khadau jingna hado songau geo se ibu jingna ki ngau jam boi jau se ane young important hado domestic helper cheng me completely the resolution number 4 standing resolution number 4 ma ngo buki completely ban na meng nang domestic helper na kadalan nok te ran ngo lak ching me son bu hado lak dau se hado son bu ayanga tai phai hi bang mo to man hado ngi ok nang gi hado atam cha problem na ngai ga ma ku le yang mok ngai yang hado ayong bu mok ngai ga ma hado sort out na meng so yang jing me bu council lande or hado respective union lande tangu ha pai nang lex tang ha pai bu action ya bu to man hado ngi pai nang gi hado jing ne hado ki ok la ka no man hado awang na hado tai yang ai nang ka da nang na ha la na mi nyoi de ran son ga ma hado awang na tai lang nang jau se hado I tam nang hado ma to man mai se sing lak ching na domestic helper na ngo bu no man tai ok mi nyoi de ngo yang to man hado develop or hado education yong mai ya yang to man video la le jo hado singai man du ka da na meng yang iman me bu sing ya yang hado lap ne meng nang bu se to man tai no ayang boy alam ni me to man de yong disrupt na meng bu yang to man ting na da wa minus point jang nang gi mi no mo wan do no ra na ngo ga ma yong mong sang sang nang bu ayang bu phone ma ngau ga ma no man nyu pa lan no man ngau ga ma I no pu sau ma yong yang iman sau ma ngau ga ma iman yong mai ngau lak ting na ngang nang ayang nok pu la niu yong mai no man da ki ngo be jo mai ngo be ja ayang education do mai taw nang bu pass ne meng nang bu or studies me mai nang ba ki yong no man to win the heart of the parents na ado ki bu ngau nang ayang boy ado ji mong sang ngonang ayang teaching skill and like I hangi blessing I mangonang gi ado explore ne meng ni yok ran ngo bu ka da hang ngolang no man sing ngonang ado jing ne ran son bu mai bu ji number 2 to man de effect ne meng bu hongni konyak mawang konyak student union land investigation Kong kim bu school de konyak mango bu ado school de staff la ngoi bu jing na ado kiem ngo yang government de complaint ne meng lak jing ne fight ne meng pai ge hagi pai wan de hangi problem cha ngai gi se ma chingja ma primary school me teacher ni he ngo bu ya ado ngo bu jing na imana government ado jing na fight na meng bu ayang boy government ado jing na seriously fight na meng Taiwan de ba enrollment 5 he ngo bu ka da student lana 5 he ngo na gi ado jing na institution lano tuman na halan tuman ching institution me son ga ma atai lak chance ma ngonang bo yang ma bu institution lana enrollment yi tau bu jing ne yi dai lak ching ne hado institution bon na meng lak ching na order pai ngonang gi hado jing ne hado lana tumana institution de tuman pressure phala ka yang ching council hai hado student union lan hado initiative meng yang atam ching ma ba even teachers lan imana salary pha yang private teachers lan ang bungi nang gi hado kind of very much important initiative towards children's towards our brothers and sisters hado ki ayang government de chia boy student union de chia boy NGO de chia boy tumana hado jing na fight na meng lak sing na tuman sunang bu teacher yingo bu jing na development activities school de hangi pai nang ga daw yi pai bu na fight na meng bu sunang bu hayang bu enrollment yin nang ga ma au hi jing na teacher yam lak hado yong mong sang bu tuman jing ne mong sang lak ngau ngo nang hado jing ne domestic helper na ngo yang mong sang mong meng ngai bu kada sang ma wow to si hai bu yong ngai bu tuman ni ong nang ado jeng domestic helper na especially ngo bulan lak kai o si bu ado naman de ngau chai tam dau si bu jeng na ado ngau chai tam nang ane last part ma chang nang outsiders tuman employment unemployed youth ma wang nang yang a graduate student educated and unemployed ma ngo bu jeng na kata city de Delhi Mumbai de Kolkata de ma bu ka dalan hado nang nan pha yang ngin taw yang tuman family de chia boy nang lai de chia boy support na meng lak sing na gi kiem bu kadalan ma ngonang hado de pang bu aji hayang boy au hi kadalan hado ching me bu out of state naman ya yong tailak hado nang ching member nang ching list kongkim bu council hai student union de pha kai se nang jayo mop ngai bu li bu ma bu ayang chok mok bu line ma mop ngai bu alo nyoi ma hagi ngai ko ma yong mong sanglak ngai nang gi hongni mai to mana video me update na man meng hayang boy now ya cha accident na meng bu daw how pai nang gi hado jine JRTO to man tai gi hayang boy hado now ya hongni dimapur ma yi yang yong serious accident na meng bu jine li tai bi asa hayang boy hado gi bu accident ngai bulan ma bu mop chok ngai bulana hado union me enroll na yimeng ang bu jingna hado khongkim bu alaw Delhi Mumbai Kolkata mango bulani hado information pham bu ja awareness nang ta yanga hado nyoi ma mi chingde or mi city mango kama no first tumana new hoi pa ki China ki union ki hado yamla ka union hai ngona ayanga tui sau yonga
mong sang lak tui sau ngai ka ma hado back up jing ne nang union cha hai nang ngo bu nyoi mu union ngonang hayang ta bulanu hado lan pai enroll na meng yang sising min sing na meng lak hayang nang tawan deu ching lan de tawa hado nyoi de ta pai tawa do tuiling pai se bu details student union lan na tawa yong seriously hado yam nang chao se hayang mob job ngai ka ma hado enrollment yewang ka ma hado ki bo action directly strain action yalak se bu duman da hado ngau achai dam nang kunya ngau ma ngau hambu yang boy yong film ni ba yemeng tuman YouTube me nakamis me sa ngau pai buja ado jing ne ba nakamis me achenga dai nang bu yang boy ado mi chai hu yi tai bu jing ne kunya ngau ma ngang yang ngau kai si bu jing ne to kunya ngau ma ki ngau boja do gi bu information phai me o wong pong ne meng ga ma ki ngau dai ga ma yong film ne meng ngau bu na ma ni ok lak yang boy ti ni awang ki ngau bu jing ne cheng ha yiwang yong oi bu yang sang ngau paradak pau yang ngau nyoi ngono kayang bai numan hado understand meng la kayang union rana hangi pa tuman resolution or tim yang gado the respect meng ga mai tuman sawi de talang onang o se especially Jinlalan kadalan yang Konyak kadalan hado Ngaolan singtam nang. Thank you so much for watching. May God bless you all yang mai ngoge.